Ndi Papa Sava. Baraje. Mama we baraje. Mwaje mukanyakira tanazi waje kwa. Nutererwe nutwakire. Tanazi ngo araje di. Muze munyakira umwana. Bari hehe? Ngabariya baje. Ukuntu mukumbuye. Wabeshyaga. Baje nukuri kwimana. Bageze he? Hariya ku muhanda. Mperuka hashize igihe ntabona mwibagiye. Baje se? Barakaza neza shenge yarabyibushye wayunite naze undi narinzi we ya ni wera ego bawe ni kuri asigangana umuntu ugiye Buraya yarabyibushye yewe ego baba ni kuri asigabangana urabona atameze nk'umuzungu ayo no muzungu ura n'umugore yashatse umuzungu ni umuzungu ni umusore mwiza urakaza neza tanazi mwana wanjye yo umubonye abaye mwiza pe naheruka kera ari igikara none yabaye inzobe ayo ni umuzungu asa nka bene b'abazungu Burayi koko. Hello. Rutana Hello. Muraho. Mudushyirire ibi bintu umuntu. Oya muze. Mushyiremo. Mutwaze mushyiremo ibintu muze. Mutwaze. Oh, how are you all? Mutwaze. Arimo kuvuga iki? Hotela ziravuga iki? You say what? How are you? Ngo muraho. Kinyarwanda arakibagiwe mbese. Yarakibagiwe cyane. Akamahanga ni mabiko. Iyo ikinyarwanda yavukiye koko warakivukiyemo. Ingahi. They are saying you changed now you don't know Kinyarwanda. Oh, I'm sorry. I'm no longer remembering the Kinyarwanda. Arimo aravuga ati muramwihanganira ngo ubu ntabwo akibuka amagambo y'Ikinyarwanda. Abanyarwanda no kuramukanya nakibumenye. Nzi ko muhobera hashije ibicuro. No, not hug. No. But give you? Yeah, only shake. You can shake. Ngo muragenda muhana ikiganza byo kuramukanya ntabwo byemewe. Hari ubishinzwe urahera kuri papa we kugira ngo aze amuramutse. Papa. Umwana wabyatangiye gukunena uremera. Banegera ukansubiza se mwana. Muramwegera ntago haguruka. Yes. No, that's enough. Ngo ibyo birahagije. Yeah, that's enough. Ibyo birahagije. Yeah. Nibyo birahagije. Kujya mu mahanga ni mu mahanga koko. Niki zivana mu mwana nabyaye nkamutera nkamuheka. Avuye Burayi mu bazungu no kugira ngo ajye. Muhobere mwana we. Muhobere. No. Guhoberana. Uramuha ikiganza. Gutyo se. Yes. Nuko ni ngukumbuye mwana wa. What? Avuga ko Ekurevu. She was missing you. Oh, she missed. Oh, I'm sorry. I miss you too. Ngona wako yaragukumbuyeho. Yeah. Kinyarwanda cyari bakigiye kwibagirana abantu bari Burayi burya baba bagoye koko. What? Ngo he's saying that Kinyarwanda now. Eko kibagiwe. Distinguishing like as you know those dinosaurs. They are no longer on this. Yes. Muraho neza. She says, how are you? Oh, I am very fine, thank you. Okay, go and say that. Okay, what is your name? Ngo witwa nde? I forgot it. Yitwa Renata. Oh, Renata, I missed you. I missed you so much. Yaragukumbuye cyane. You have changed. Warahindutse. Okay, that's enough. Okay.
abantu bari mu Burayi babaho neza. Uyu w'igika. And the man, you know him? No. No. Ntabwo ari ngombwa. Uriya arasa nk'utajya akaraba. Not necessary. Okay. Ntabwo ari ngombwa. Uriya mukobwa, uriya mama uramuzi? Do you remember her? No. Okay. Nawe ngo ntabwo ari ngombwa. Twatangira. My parents, you see my lovely parents? Okay, you see my lovely parents? Ari kubwira umucuti we ngo ari kureba ababyeyi be n'umuryango we. Ntabwo twamusuhuza se we niba byemewe. Ntabwo ari ngombwa. Kane your parent Mukazana greeted. No. It's not this time. Ngo ntabwo ari ubu ngubu azamuzana igihe nikigera mu muramutse muhoberane. Yes. Ubu ni nk'akarabo kamwicaye impande gadashobora kuhava mbese. I say it is like a flower. Yeah, she's my flower. She's my flower, my beautiful. Ubwo azaba umukazana wanyu ariko nyuma yo kumubereka. Yes. Turabyemera. Yego. Okay. What do you say to them? I said that you will bring her in a necessary occasion. In a good time. Very perfect. With 100%. special drinks. So to greet your parent and your family kwa. Yes. Sa famille. Hari ibyo ndimo kutibuka mu cyongereza. You can also change in French and you change in English. We work together. You can work together with the bouncer, the other bouncer. Aba bandi mubona nabashinzwe umutekano we no kumwitaho ku buryo atahungabana, atasitara, atanyerera. Yes. Yes. Rashimishije. Yabaye umukire. Okay, let me introduce her a little way. Okay. I'm sorry. I am not remembering some Kinyarwanda words, but I know few. Harimo kuvuga ati ntago nyine akibuka amagambo yose y'Ikinyarwanda ariko hari dukeya cyane azima. Akibuka. I have changed my names. Ngo ahinduye amazina ye. Amazina ye yarahinduye. Yarahinduje. I am no longer called Atanas. Ngo ntago bakimwita Tanazi. Ntago akitwa Tanazi. I am Arthur. Yitwa Arthur. Arthur. Yes. Niryo baswayire? Okay. Repeat my name, my father. Ngo wasubiramo iryo zina rye. Atanazi. Arthur. Yes. Arthur. And my mommy? Inzitanazi niryo nakwise. Nyine wowe urasubiramo iryo ngiryo mpe kuzarishobora. None niba bikubaza mwagiye nko mu rukiko cyangwa abajyanye aho ngaho muri Amerika n'ibiki byose. Subire mu guki? Ata. Nibyo. Atanazi. Ata. Ubwo Atanazi bizaba ribaye nk'iryo kugira gute? Ata. Ni iry'Abanyamerika. Ni iry'Abanyamerika. Kugira ngo bajye bamuhamagara bitabagora. Ubwo rarahisemo kubera ko ari waba aravuga ati reka mpindura amazina kuko hari akazi bampaye nko kujya nko kuri televiziyo muri Amerika ukajya kuvuga ngo nitwa Atanazi. Ntabwo byava. Ariko avuga Amata. Reka ngufashe basubiremo. Musubiremo. Asa. Mwese. Asa. Cyane. Yes, very good. Ibyo ni byiza kandi biratunganye. Yes. Yes. The reason why I changed
changed my names ngo impamvu yatumye ahindura ayo mazina is because I am now rich. ni ukubera ko ubu ni umukire. Yes, as you see, I am richer than you. ngo nk'uko mubibona murabona ko yateye imbere cyane kurusha mwe n'aha umaze hose. gutera imbere ibintu byose ugenda ubihindura. baranamwambika ari umugabo ujya kumara icyaha ntihindura amazina y'ababyeyi. Yes, yes. A part of that, à part de ça À part de ça bivuze nyuma y'ibyo nyuma y'ibyo yes. I work in America in some radio station. you have Yes, I have radio station and I work there. il travaille en Amérique where you work on ni ukuvuga ngo ubu ngubu afite radiyo na televiziyo bye mu gihugu cy'Amerika. Yateye imbere. Yarasobanutse yateye imbere. I have a big house in New York. hanyuma une grande maison en Amérique où on appelle New York. Ni ukuvuga ngo ubu mumubona uko uhagaze aha ngaha afite inzu ye ku giti cye muri Amerika mu mujyi witwa New York. Muvuge ngo New York. New York. New York. New York. New York. You are now smart. ati rwose uko ndi kubabona rwose mumeze neza murasa neza mbese murasobanutse you are smart kuko ibyo bababwiye byose muri kubyumva mukanabisubiramo neza niko avuze. nyine ni ukuvuga ngo niba babaza ngo umuhungu wanyu abaye umuhungu wanyu yitwa Asa. Cyo ni kimwe Asa sibyo nyine reka nkwibutse neza uko uzajya ubifata mama. Fata Tanasi ukureho Tanasi hasigare Asa. Asa muzabimenya ariko bizagenda biza ugakiga mumenye ko aba muri ki muri Amerika. Urumva nimurangiza kumenya muri ki muri Amerika mumenye ko noneho atuye ahantu bita New York. I have some. Use yourself. Pas de problème. Okay. Ninjye tugiye gukomezanya. You can go ahead, boss. I have a lot of cars. Ubu ngubu afite imodoka nyinshi. The expensive one. Ngo kandi zihenze cyane. But ariko now ubu I can't bring it here because there is not perfect roads. Ngo nago yakora ikosa ryo kuzizana muri iyi mihanda yanyu kuko ari imihanda mibi cyane yamwangiriza imodoka. Right? Murumva? Twabyumvishije. Mujye muvuga ngo yego. Murumva? Yego. Okay, perfect. Very perfect. Okay, this time I am going to introduce you my girlfriend. What? Umuvugira amara arimo kubabwira ati ubu ngubu ngiye kubabwira ariko ntago mutumye avuga icyo yaragiye kubabwira. Niyo mpamvu nkine nk'umuntu ukomeye iyo ushaka kuvuga urabanza ugatuza agasoza akarangiza ibyo yavugaga cyangwa se ugashyira akaboko hejuru ugasaba ijambo. Yes, twagiye. Okay. I said that I am going to introduce you my girlfriend. Agiye kubereka umukobwa w'inshuti ye. She is called Sasa. Akaba yitwa Sasa. As you understand, Sasa is not Kinyarwanda language. Uko mubyumva Sasa ntabwo ari iki ntabwo ari ururimi rw'ikinyarwanda. Ururimi rwo mu mahanga. This is my girlfriend. Uyu niwe mukobwa w'inshuti ye. She's
coming from Kenya. akaba akomoka mu gihugu cyitwa Kenya. Ni igihugu iyo urenze u Rwanda ugera mu Bugande, warenga Ubugande ugahita ugera muri Kenya. Ntabwo ari kureho, ho ntabwo ari kure nko muri Amerika. Yeah. Yes. As you see, she is very pretty. Nk'uko mumubona murabona ko ari mwiza cyane. Nyine ni bimwe mu Kinyarwanda bavuga I can use a poetry words. Oh, To tell don't them. worry. Don't worry. That's perfect. She is. Yeah, that's good. Ni bimwe mu Kinyarwanda bavuga uko babwiye ngo ni pretty, ni mwiza. Mumwitegereze ni maso y'inyana. Maso y'inyana cyangwa se maso y'intama, arusha y'intamire kurora neza. Ndabivanga, maso y'intamire arusha y'intama kurora neza. Akanyana nyine korowe n'abeza bahanagura buri munsi katagira ijandwe. Namwe muramubona? Mukoma amashyi muri Amerika. Ni umunyakenya. Kenya ni hirya aha ngaha ntabwo ari kure cyane. Ikindi nako birivugira. Yes. I am going to give her some little time to introduce more than I said. Agiye kumuha akanya gatoya nawe abibwire birenzeho gatoya uko yaramuvuze. No, ibyo twabivuyemo kare. Arabyumva se nabyo. Uramutse arabizi. Amagambo amwe arayumva ariko kuyavuga biramunanira. Ramutsa, I think is a great. Harabizi. Don't you Ramutsa here? No. Yabibabwiye amagambo amwe harayo yibuka. Ariko kugira ngo rizahita rivuga ni nkuko nanjye mwumva Icyongereza nubwo harayo mba ndi kujya kurishakisha. Mwamuha akanya rero agakomeza. Ababyeyi ndumva mwatanga akanya yes. Okay. My love. My word. My beautiful. Umwiza we. The pretty girl in the world. Umukobwa urenza abandi mwisi. Stand up and say hi to my family and introduce yourself. Ukabwira imiryango yose uti muraho hanyuma ukanabibwira. Okay, go ahead. Okay, thanks. Hi everyone. Muraho mwese. Yes. As my boyfriend said, my name is Sasa. Umuhungu bakundana bivuze. My name is Sasa. Izina rye yitwa Sasa. Yes. Yego. I'm from Kenya. Akaba aturuka muri Kenya. I live there with my parents. Akaba ariho abana n'ababyeyi be. 2 sisters. Akaba afite Deux sœurs. Ça te dit ni bashiki be babiri. Oya. Barumuna be cyangwa bakuru be. Oui. Abakobwa bavukana. N'abakobwa bavukana. And one brother. N'umuhungu bavukana umwe musaza wabo. Yes. So I'm happy to be with you guys. Arishimye kuba ari kumwe namwe ubu. Maybe we will have enough time to chat after this. Aravuga ati ndakeka ko tuzabona umwanya uhagije wo kugira ngo tuganire nyuma yaha. Yes. Thank you. Ati murakoze. Yes, clap for her. Clap. Ngo mwongere mu muhamashyi kandi ngo ababyeyi bamuhe n'impundu kandi. Yes, and again. Yes. I love it so much. Ati ibyo bintu arabikunze cyane. Arabikunze kuko hari aho batazigira impundu ahandi. Yes. That's our culture. Ati bimwibukije umuco. Niko umuhungu wanyu arimo kuvuga. But first of all, ariko mbere na mbere. Okay, I see that guy. Ati ndi kureba uriya muhungu. Okay, first of all, remove the umbrella. Okay, sir. Okay, perfect. You guy. Why are you looking my girlfriend? Ko uri kwitegereza cyane umushuti we. Ntari abanyamahanga nibwo nabona abanyamahanga inahanga. What is it because as a foreigner? Because she's beautiful. No,
because she comes from the other country. Okay, bouncer. Remove him. I don't need him. No, because we are here, we are visitors. You can't. Okay, perfect. Okay. Sit without looking my girlfriend. Ngwicara utareba inshuti ye. Ubwicari ureba inyuma. uhindukira tukuvana mu rukiko. Oh, mommy, why are you laughing? Kubera iki uri guseka cyane mubyeyi wa Arthur? nuko ndeba ngo bareba umugore kandi ari mwiza aranga bareba umugore we kandi ndabona ari mwiza rekiva murebe Elle parle que le fils là, il regarde ta fille. Sa fille. Because she is beautiful. She's beautiful. Okay. Why you don't need it? Why you don't want to see your girlfriend as she is pretty, she is beautiful? No, I don't like it. Ntabwo abikunda kubera ko ataramubereka mu buryo bwemewe. Yes. Okay, I have some money. Ngo afite amafaranga mukome mu mashyi. This is for my mommy. Aya ngaya akaba ari ay'umubyeyi we mukecuru. Okay. You bouncer. You may bring it to my mommy. Ayo na yawe. ujye ubahubonye Uje uhaha. Uje uhaha. I don't remember. Success. Ibihaha. No. It's like more blessing. Blessings. Oh, okay. God bless you too. Imana nawe guhumugisha. I have another money. Mfite andi This mafaranga. is for my father. Ayo ngaya ni aya papa wanjye. Urakoze cyane. Imana ikongere. Mwakoze cyane. Okay, nawe urakoze, papa. Okay. I think this is the time for returning at home. bikena tukagura amabati ya nzu yavaga yabikehamo yacu yavaga Umva mubyeyi muri kurangara kandi ari kubavugisha aravuze ati ndakeka ko iki ari cyo gihe kugira ngo noneho dusezere dutahe tugere iyo tujya hakiri kare. Okay. So we are going back at home. Atubu tugiye gusubira mu rugo. But nimubona akatime gato. Ariko ngo nimubona akanya gato. A little time? Akanya gato. Yes. Yes. I will bring some workers like this little man, Papa Ati Sava. nzohereza abakozi banjye nk'uyu Papa Sava niko nitwa ngewe. Yego. And some bouncer to carry you. N'ababawunsa kugira ngo tubatware tubageze aho arimo kuruhukira. It is not in America, but is in town. Ntabwo ari muri Amerika tuzabajyana kuko muri Amerika kujyayo bisaba visa na pasiporo. Twe tuzabajyana aho ari gucumbika muri iyi minsi azahamara how long time? I think it's only 2 months. Azamara mu Rwanda amezi 2 ubu amaze ino ibyumweru 2. Tuzabajyana aho mu mujyi in town. Yes. wamenya ibyo hese ko bazatugera kugerayo warenzwe n'ivumbi se. She's saying they can come with They are eggs. legs. No. Uvuga biki? Why? Afite imodoka nyinshi. We will come with cars. I don't someone who will come with a bad smell. Ntabwo ashaka umuntu uzazanuka. Muzaze mwose. Mwoze mwisize. Uvuga ngo twoze. Tuya kibi. Muri kubyumva? Turebe icyo. Okay.
this is the end of our conversation. aha ngaha rero niho ikiganiro kirangiriye. But ati ariko we are going to say goodbye to all. tugiye kubabwira ngo muramuke dore ko bwije. Yego. And I may ask Papa Sava to kneel down and say goodbye to my parents. aravuze ngo arasaba Papa Sava ko yapfukama imbere yanyu akabasezera. akabasezera apfuka. Yes, kneel down. Don't you understand what I'm saying? Basava arabasezera ku ruhande rwe nyine. You are my worker. nk'umukozi we agomba kubahiriza ibyo boss ari kumutegeka. Yes, you have to obey every word from my mouth. agomba kubaha buri jambo ryose rituruka mu kanwa ka sebuja. So I say, kneel down and say goodbye to my lovely parents. ndavuze ngo pfukama imbere y'ababyeyi banjye nkunda ubasezere. What? Have we ever discussed about kneeling before your mother, your father? But I am going to pay you some money. My money. wanyarutwe we njyewe What? ninjye ubwira ngo mfukame hano njyewe. What are you saying? uri bunyishyure? uravuze ngo uri bunyishyure? ni kwambwa ugatinyuka njye imyaka 20 30 nkurusha njye mfukame imbere ya so na nyoko. But you know I am not understanding Kinyarwanda. I don't know why. Wacetse ko njyewe turaduhumbi ijana wanyishyuye ngo nzanga nirwa mvuga aya magambo. Hari ikintu warata. Wacetse ko aricyo cyanzanye njyewe. wakabije rwose. Ntabwo wagura icyubahiro pe. Wagura ibindi ubuze icyubahiro cya nyoko nasura shano kumbura. We uzabaze. Urumva wa musenzi we. Nta soni. Njye ntabwo naje hano kubera yuko nje kugusemurira we. Uzanabaze. Naje hano ngira ngo menye kwa so no kwa nyoko abantu wataye. Imbobiri urirwa ubunga muri za ruhururare ya mu mujyi warangiza ngo uvuye Amerika. udufaranga tungaye uriye muri Ibi ni beti. ibintu man. Ibihumbi 100 mani gupfukama imbere ya so. ubwo se niba utinyutse Papa Sava nk'umuntu. Abangaba uraza kubakorera. biragenda bite? Umva mwababyeyi mwe mutagira ngo hindukira nawe hindukira tujye twumvikana mutagira ngo twese tumeze nk'iyi mbwa. Uranyorohera muze. ndakorohera. Uranyorohera ntabwo ubundi nsanzwe ntukana. aratwishyura none neze. Ya icara leta yewe duhagarara hejuru. Urumva asoni urumva twebwe yagize gutya asanzwe akora ibintu bisanzwe. Urumva none araduteranya adukoresha inama ati ndashaka kuzajya gusura ababyeyi banjye. Yatsindiye niba ari 5,000,000 muri betting. Ejo bundi ari ati ndashaka kujya gusura ababyeyi banjye maze imyaka 3 nagera. Ati sinzigere numva umuntu n'umwe uvuga. Jewe nyine sinzigere numva umuntu babwira ko nzi Kinyarwanda. Papa Sava tuzasemura atufatanye n'uyu nguyu. Wabonaga ko natwe tugenda tubivanga nyine ariko turi yaranja murabyumva. Ariko njyewe ndi umugabo w'ijambo. Ndi umugabo w'ibitekerezo. Ntago ndi umugabo w'umuntu w'akantu kakabwa nkaka gasiga ababyeyi nikagaruke karangiza kakaza ngo kibagiye ururimi. Ururimi ni ururimi ni wa muco. Gose ni mugabo w'Ikinyarwanda. Bambesire. Hasa nkasumbira igiboro yena. ngo murabanya. Abatindi babavura imituno barangiza bakayibakanira. Wabahangira amavurira barangiza bakagenda bakwiruka. Turabyikemurira. Sino bafite Ikinyarwanda arakizi ko. Yego. Ezimangara ngwangare. Ni nka cya gitabo. Amo ukitwa Tanazi witwa nde? Ava kwishyura amafaranga yawe. ntabwo muzi sano naho tuba kwakwita karudomoro. No muri Amerika Bana mikoti. Bana mikote ryacu iryawe se Hoti ryacu ndavuze ngo kare katahwera kantu se. icara kabisa. Akantu gatangiye kuyica ejo bundi kariya amafaranga ya betting. Uyo twamburira bari mamuzanye.
n'ipantaro si ye Mukaritasi mutisha umukandara wanjye. ese umufitiye impuhwe mama muracyamufitiye impuhwe atubeshya ngo ave muri Amerika. Amerika yaheze N'umukandara bamumukuyemo. naho niwe yari yateye ndamushyiraho ikirere. Ubu bufaranga se yabukuye nibwo yamaze iminsi asigaranye. oya nyine dating ibyo yaratsinze kandi araye umubyeyi mana oya yaca arayaduha Uramwizeye? nawe yaduha arasigarana mugondo shoferi ntahari cyangwa urayaduha fata akaboko kamwe fata nawe akandi babyeyi ubwo rero turagiye reka tujyanire ishyano ryacu ntacyo bamutwara twamburiye oya ntabwo tubamburura ntacyo twamutwara Agiye kwishyura amadeni hariya yabeshya nyine agiye kuduha yacu urumva noneho azagaruka uramuke rero twa tuntu murebemo harimo ibyo kunywa rero ni kuriya tugira gutya tugapfusha Abanyamerika ni kuriya bamera se. reka mbabwize ukuri ntacyo bamutwara nta kintu bamutwara ngewe mbihagazeho arishyura neza namara kwishyura buriya ngo nzongere kumukoresha reka ajya akora iwanjye akikorera amakazi nagira nabikora neza ndamutegeka nko ku cyumweru azaza abasura ariko musigara amahoro murebe no muri turiya tuntu hari akantu ko kunywa kameze neza umugira ariko igenda bisobanuye muragira Twabyumvishije papa sava twabyumvishe yego cyangwa ejo bundi azagaruka abasure camande yo kutubeshya yo kubabeshya kuko ngo aba muri Amerika kandi yirirwa asabiriza arabeshye ngo umukobwa ngo ni umunyakenya sinzi n'ibindi yasebeje ngo ni umudiaspora abadiaspora bamera kuri ahubwo ko abakeneye kuvuga ururimi rwabo basabana n'abo basize biraso gusebanya cyane. oya ni mama ya Mungu ntabwo twabishyigikiye ubwo muramuke rero yewe muzehe mbe nkugurije oya abandi nabo barebe uko bagira murakoze cyane nawe ugura agafanta mutagira ngo nta mutima mwiza tugira nuko yego kandebe bariya basore bamukuramo urubavuda urugendo rwiza ye bakurikire batamugirira nabi bakurikire